Бу күннерге мен халасулугун кара нехилегер кыйыс кибере халынна. Историятан сырдаттака сеттон сыл анара түгер бу серге республикага бир бастакынан кыйгана мыт памытынник турбута. Зоя Герасимова сейлес алдыр. Кара нехилегер сеттон сыллагата республикага бир бастакынан тотолубут памытынник турар серегер кыйыс кибере халлан өйдөбүннүк памытынник туран нехилек улуктоктургар жохун белек болла. Бу кара нехилегерден 105 ки барбытын белетибит. Бу памытынник турбута сүрдах оруннах ис кохоннах. Бу тылга онна сериге кыйыну ансыбыт жоңго кара нехилеген улуктоктургар кинлер сүдө аттаргар сүгөрүен бу билинги көлүнө үтчат турурбут памятниген биги өссө келер көлүнөгө калдырын ийектак биткени этетим баарыбыт. Бүрүлэк түгенге кыттыбыт нехилек кытык кыржагастаргар тыл үле ветераннаргар олуктоктурга тухайын кара нехилеген баһылыга Дарья Назарова эхил сайын сквер толору сиригин сетен оңохулдан бүтүөгүн тугунан эхитиннерде. Нехилек 10 биллилях жонун бюстарын туруруктарын быйыл балаган айгар бастыкынан каралыр хабырыс бүйүн туруора буланнактарын этенне сквер ортотугар фонтан онна тулөттө декоративный мастарынан кергетиллектягын этте. Өтүк жоммутугар кыйыну хансыбыт бары серибит ветераннарыгар сери толанугар охтобут бойуттар бытыгар онна кыйыны агаларга бээлерин сүнкен кылааттарын киллербит тыл ветераннарыгар ананар. Кыйыган аммыт өйдөбүннүк памытыннига каралар бир дойдулаактара скульптор Сергей Лукин авторской проектынан оңохулдубут. Кара нехилеген улуктоктора бир кии курдук турунан акцияга кыттыган кыйыс киберин народ күйүнөн тутан үлага киллердилер. Кыржагаттан оготугар тие бары көктөктүк суботунюктан бары үлага кыттыган ага дойдулуу серидигер кыттыбыт бир дойдулаактарын үйете тиге каралуктокторо атын нехилектерге холобур болаллар. Зоя Герасимова, Максим Никитин, Василий Петров, Саха телевидениете Мен Хаңлас.